mahal na to mga kiaulungan sin Allah Ta'ala. Asubuhon mo yung bata-bata kaingatan niya. Intaw nangad di intaw taw maasalang mutuan may takaw yariya dunya. Law niya yariya kwa dunya maksud magtag-ipon, mag-ibadat fa Allah Ta'ala. Sumagawa dya kahimad tuwin hinang niya halom sing kawan tagupat jam. Halom sinang kaadlaw. Amun jagahan mo yung maksud niya. Law niya tuwan piyapan jari ipon ako sin Allah Ta'ala. Piyapan jari ako maripadunya mag-ibadat. Yari ako dunya supaya lawagunin luto ko sumagawa. Kita amat tu bandingain halnya. Halawm sing kauhan tag-upat jam. Amin dihil sin Allah Ta'ala. Halom sinang kaadlaw. Bang unu tuudi mahal ka kanya. Ibadat patuhan Rabbul Alamin. Atawin dunya ini. Bang mo kita unin manusia. Kasayuhan niya sadya. In humarap na siya. Maaunin pagmunajat niban Allah Ta'ala. Bang karunguan niya na magbanga masjid. Alam niya, waktu na. Manambahayang na kita. Sumambahayang siya umalup pa Allah Ta'ala 5 minit na. Pagpuasin 5 minit, malawa na isab siya sayo. Di niya nakasayuhanin waktu kataan di maran niya un. Kana naman niya sin waktu asar na isab. Long niya, asar na. Sumambahayang na isab kita. Puasin sambahayang asar, pamagrib, maun pa isa. Pagpuasin isa, di mo kay aun waktu matug sa mga lisagang pu. Hapuasin isa madto palisagang pu yaun. In katan sin ialop niya. Bangaun waktu umalop patiwi kumita sin. Amun di madagan halom sing kauhaan tag-upat jam yadto. Kakitaan mo bang unuto di mahal ka adung kaniya. Amun liya'budun maksud mag-ibadat atawakan maksud sin dunya ini. Aun waktu in kato tani mga kaulungan sin Allah Ta'ala. Halom sinang kaadlaw mag-ibadat kita. Makalimang kaadlaw magsambahayang kita 5 times a day long simbahasa. Bubutangon mo na mataas din sambahayang 5 minit halom sin. Amo natin 5 minit sambahayang ka. Di makna pa in 5 minit ya ulipaton mo siya makalima. Kauhaan tag 5 minit da. Amun 5 times 5, bang mo siya lipaton? Amit 25 da. Minute. Ang paindihil kato sin Allah Ta'ala 24 hours lang si bahasa. Kauhaan tag-upat jam. Impangasuhit to. Halawm sing kauhaan tag-upat jam yaw. Butangon mo na intunga niya yadto. Matugim mano siya dahing halisag. Butang mo lisag siyam. Matug na siya. Tumagbati siya lisag. Lisag 5. Subo na isang. Hawak to siya roon na tuug katanya turi at sulatun sin Allah Ta'ala. Tumtumun na to. Rufi al-qalam. Iangkat si malaikatin sulatun. Intaubang siya natutug. Bimakna dahing halisag siyam palisag 5. Di yad to wayroon sulatun kanya. Wayroon pardusahan. Iwan wayroon karayawan. Igun na yad tumaynusan na si malaikat. Sumagawa hawak to siya makabati kata. Dahil nga si lisag 5. Pagbati niya, dahin halisag 5 sin mahinaat, madto palisag hangpu sindu, bangin pagtutog na lisag hangpu. Sulatun yadto sin malaikat katan, ingkatan sin hinang niya yadto bistaho. Aminit subiyay ni, in hinang mo, butang hangkajam dito kawa upis. Dahin ha, 7:30, lisag 7 tunga, sampay palisag 5, dito kawa upis katan. Asubuhon yadto kayo sin Allah Ta'ala mga kaulungan sin Allah Ta'ala katan. Impanganal tayo tuway roon na. Free na kita mag-usal sin waktu ta. Ada bukod. Asubuhon yadto sin Allah Ta'ala katan. Log sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa an umrihi fima afnahu. Asubuhon sila. Di sumampay. Di umabot pahadarat sin Allah Ta'ala. Dumatungin adlaw kiamat imbuat malaikan. Asubuhon kita niyo ha. 4 parkala atau 5 parkala ambuk na rito wa an umrihi fima afnahu. Hapangumulan niya bang pakain niya iusal. Amoy ni lawsin mga ulama, amoy ni mahumit. Amoy magjawab sin, amoy pangumulan bang pakain ta iusal. Hawak to kita patindohon sin Allah Ta'ala daw mahuli. Law nayakaw ipon ko adlaw isnin. Hawak tu ini hawnukaw.
Dihilan ta kawak to kawan tagupat dyan. Pagbati mo rin atuwa na lisag 5. Si mambahayang kausumo. Di ta pa kaingatan yung sambahayang tatubang 100% namin 5 minutes yaon. Nakawa ta rin doon 100% ibadat. On waktu. Doon nagsasambahayang. Tumakbir, Allahu Akbar. Intiya tali lang ng uniform ko yung panapilinsa. Yato na sir, malate na ako ini. Dito ako upisin tao pa sin paperworks, kataan mataw pa yung kuna ubos. Alam sin sambahayang ito, may 5 minute na ito. Sampay bang aun waktu maubos sadya. Amin sumambahayang wala nagbabalik yung pikilan na yadto ti mataalok madto fa office sa minhinang na yadto katan. Idan 5 bay na yadto katan. Tay pagdatong ni madto pa office. Pagdatong wayrong pagduarwa kawaunin paper katan namin hinangon. Katan sin waktu ni yadto katan. Wayrong kasaywan pagdatong niya lang luhol na sumambahayang kita. Dihilan tayo sa bahagi in Allah Ta'ala. Sumambahayang luhol, Allahu Akbar. Panag namaan na takbir, Allahu Akbar. Yadto nag-uus-us, nag-akaw sin waktu niya long niya. Isang kwanaw na sabi Pasko, pasayinam na to kambos ini. Pag-uus ba to? Yadto pa aun hinangon dugain. Yadto pa dugain pa yung katumtuman, long sin saitan. Aun pa way na ubus mo. Kahapon di akaw sin bus, ito saynan mo yadto. Ubuson mo biyaon kalagyan. Alaw nito sin sambahayang. Mga kiulungan sin Allah Ta'ala. Iblis, man kita mo kumadyakan. Halaw sa waktu siya sumambahayang 5 minutes luhul, agad naka na isap sin saitan katan, doon niya rin halaw mas. Pag-abot sin asar, aun waktu malate, balaw niya mag-us-us tuan, aun paperwork, sinangon ka. Mahawa pa yung waktu asar, sumusung na. Hinangon ta na, inubusun ta na. Kalakahin ni simbos biyaw. Di na ubus siya katan mga kiulungan sin Allah Ta'ala. Amuyat din pag-ianon sin Allah Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wala ko piyapan darimbang sa jiniban si manusia imbuat malingkan magtag-ipon marika. Amon bahagi kay lusin Allah Ta'ala 25 minutes magmunajat ko iban sin Tuhan Rabbul Alamin makawa pa sin dunya sin kabisihan si manusia dia babaw sin dunya. Bang natukan na lun makatangis sin hal mga kiulungan sin Allah Ta'ala. Pag datong sin lisag tu sumambahayang mag-us-us pa. Aun waktu yaw paiuusan pa sin boslong niya, 5 minutes ayo ko magpakwalungay. Allahu Akbar. Aun waktu ya sinamin manok sapat. Amin manok kamin kumaun. Amin sapat sumujud lumuko katan wayrun khusuk wayrun tumanina. Muklas nga sambahayang asar, puas asar yad tunay sab. Muy pabay busy, law nga yato pa ako mag-adjal lay sabi pag-uwi di kataan pero busy ni sab. Pagdatong yato ni maghrib mag-araw waktu kataan. Puas maghrib along niya aun ayat to yung mga iabangan takuan uno na yung hinangon ni Caldo ini biyaw bang blackout magduwal ini na mga pasil ko ini biyaw wayroon na hinang nila ni bang di blackout nadya katan nagtatakad kita nag-aabang sin mga katan agad waktu pagdatong simpuas kumita biyan dumatungin isa aun waktu lon yadto sa abo nagbuo ay karagyan talong nga sungsungin isa mahaba pa isap kita untanayin ko nini masuk no itanini kakitaan katan di madakan sin waktu sin manusia ini katan halaw sin sukul law sin Allah Ta'ala iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin Allahu Akbar nagsusuok na hamanusiain amun hisabin dagpakan na sila sin kiyamat dumatong na ka amin kamatay nila sa inkarya salin nila yadto naliligap sin parkala dunya ini wala na haamparo marayo idan dun hay ni mga kiulungan sin Allah Ta'ala puas isa way na pagdatong naman puas naman isa ubos humugas katan pagdatong pakulangan aun waktu ri pamakawas sa sin adkar direct magtung sa bab sin balaon hagok direct aun waktu ri pamakawatik suho dawlan sakpito na pag us-us na way na bihat tuin hal si manusia ababaw sin